ja ću je zvati uvijek Kalelarga, ja sam odrastao u ovome gradu i tako je zovem uvijek. Dakle, po meni, ajmo napraviti prvo nešto za grad što je prioritetnije. Znači, ima toliko tih stvari koje su u ovom trenutku važnije. A ovaj dio preimenovanja, nikad Kalelargu neće vratiti ime samo Kalelarga, mada bi meni bilo drago da se zove Kalelarga, apsolutno, nego ćemo vratiti mi, ljudi, načinom življenja i ono što ćemo ponuditi u samom gradu kao sadržaj da bi se ljudi nazad vratili. Danas je Kalelarga super nova, ljudima neće doći tamo gdje se ne mogu pokazati. Dakle, čim si ti napravio od grada jedan globalni, jeftini kič prodaje stvari koje možeš dobiti na svakom kantonu, svakom drugom gradu, automatski si obezvrijedio svoj grad. A to su krivi oni ljudi koji su davali dozvole šta se radi u Kalelargi i drugim ulicama. Ti si na kraju godine od svih tih sezonskih poslova, tih sitnih šarenila, doveo si te obrte odmah da budu neprofitabilni od naših ljudi i uopće da ljudi dođu u grad pogledati nešto drugo.